Voin chu Mizoram sorkar hnuaia department thenkhat website ka ke kol na lama makti mai kamuthut maya min thong tak zet ani mi puiten be seina sang tak nena ne taka thuneihna kan pek ZPM kai roi Mizoram sorkar tharlo dingin corruption nek chep na tura an malak na tur war taka an punzar lok CBI ko lu na thupek thar siam kha tharuk chung lekin ama amiang chia da let alo ni le reng to maya Mizoram sorkar vigilance department website a CBI te kut phuar le na thupek gazette notification hi thotan ni July ni khat sang ni le somni pali khan ti chua alo ni le reng to maya karil ro zona tam tak lo lun ngala nang ni point zona in nga ve ngal tho karina wangin he thil hi in bi chiang de don te ang thotan ni July ni khat sang ni le somni pali ya gazette notification ti chua hi chief minister pulal do ma en kol Vigilance Department lekha number C3101/1/2020 27th June 2024 be chana chua ani a atoi zongin CBI tia kan soi mai Delhi Special Police Establishment mile saten Mizorama nu chui na an tho thei chin tur chu Central sorkar hnuaia na thawkte laka chau ani anga Mizoram sorkar hnuaia thawkte laka ero chuan Mizoram sorkar phalna hmasa lo chuan thuboi zia lu emo nu chui emo anti thei lovang ti ani he tu pek thar hi hun kal to lama Mizoram sorkar kaldan thin thokha ania angaya che kan let le ti na ani Mizoram sorkar in CBI ko lu na thupek ati chua kha tharuk kal ta mai December ni somni pariat sang ni le somni le pathum kha ani a Mizoram sorkarin Mizoram chunga CBI 10 na an tho phalna apek bo zui hian Central sorkara CBI en kol tu Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions chuan kumin sang ni le somni pali February ni som pakwa mai khan CBI te thuneihna a Mizoram huam tel tir ani thu hriat tir na hi ati chuak vele a dan pa ngaya Central sorkar in hriatina ati chua ni atanga chut phei chuan CBI te hnena zalena kan pek hi thali le ni som pali chungche ani ti na ani hetianga sorkarin athupek a hnuklet le taka hi chuan hun kal tawng bokin state sorkar phalna hmasa lo chuan CBI te chuan Mizoram sorkar hnuaia thawkte laka chuan engma anti theile don talo ti na ani chu Mizorama CBI te thuneihna pek chungchang hi vigilance changtu Chief Minister pulal do ma hian angai poimo hle ti lantir tu chu sorkar tharalak lu ni December ni riat sang ni le somni pathuma ni za chunga sorkar malak dan tur apuan tumpo khan asoitel ngala then CBI hnena general consent arang te yang bereng kan pengal bok dona Sorkar thar pian fel nu assembly session masabera po khan December ni som pali sang ni le somni pathuma house member 10 governor thu soi chungchanga lom thu soi na motion an soi hona CBI te thuneina pek chungchang hi asoi non le bok tin corruption chungchanga zero tolerance omdon atia kan governorin thu ani maya thu hi chu thai kan nai thanem to he house apo atak hi kan dua so wang chuan zote chu tri or tiri la kan him mai anga thom kan thriang kan tlan chemai don lom tiri ngota kut ben khaom janilo atu berin nge zote chu tri or tirang eng tin nge an or tirang ti kha poimo so wang zero tolerance om turian eng tin nge ti lai in system tho kha alo kal le thina so ngatan chuan general consent CBI ne na pekte ani a kan sorkar kalta khan lok aiktain CBI ne na pek arot pathum lai kan sorkar a thelu kan sorkarin alodang chata pek kha phallo khani a keine ro chuan general consent kan pedona chu kan chief secretary po instruction ka peto a engma phalna mindil angai don lo an kuta thulu chu an investigate mai don ani hetiang taka vigilance changtu chief minister in angai poimo ni si ni reilo te chunga CBI te kut phuar le ngala state sorkar hnuaia thawkte chhui tura
ama ang thowa state sorkar phalna lak masak hnuaia da let le anita hian mipui thinlunga zona asiam lo thei lova CBI hnena thuneihna pek lo danglamna kan chiang tlang to thovin langma se hansoi non vele rengila police hi state subject hnuaia ania wangin state sorkar thu alala dan hnuaia state sorkarin remti na apek photlo chuan CBI hian state chunga thuboite an wachui ngot theilo ani DSP Act Section 6 hnuaia state sorkarin CBI te thuneihna apek chuan CBI te hian state sorkar remti na an la masakher ngai lovin state chunga state police te thuneihna ang tiat tho nein na an thawkteya Mizoram sorkar remti na bozuya Central Sorkarin DSP Act Section 5 Clause 1 le Section 6 te tlo chana CBI te thuneihna Mizoram huam tel tir ani thu riat tirna February ni som pakua ati chua manghian CBI mile sa te chu Mizoram police te ang thowa Mizoram thuneihna neya siam anni ngal ani hetiang thuneihna hian aken tel ngal chu Central Sorkar hnuaia thawkte chau ni lovin Mizoram sorkar na thawkte laka po thubuai an ziaklut zungzung thei don ti na ni mipui te point CBI hnena direct in thubuai te an theilut thei don ti na ani boka hetianga CBI te hnena thuneihna pek zuk to chu tuna chuan laklet sak an lo ni le tangal ani chu CBI te hnena Mizoram sorkarin thuneihna alo pek zuk to Central Sorkar hnuaia thawkte laka chau sorzim ani le tak thut chan hi hriat achahum le ni rei lo te chung hian CBI te hnena thuneihna pek thatlo na sorkarin muthar ta thut nge thuneihna pek ani ma khan ngai to na film sorkarin aseng masalo nge CBI chungchang hi mipui rilru hruai koi tumna nita ang achan na chu inkuta omte se